nga mugivela wala mbili kubvumedzi nga awara ya vuraru nga masiyari twi ka SABC1 na ka Phalaphala FM #we love it here vayidiselwa nga SABC Sport. For the love of the game. Tasa CTM ndio nilikati kama ziwana tiles zofanela living room, bathroom, kitchen na outdoor. Mutengo wa tiles 79 rand 90 cents square meter. Tiles kulwane ndi 129.90 cents square meter. Badobe hapo babe na chikala cha winner voucher ya CTM idhurao 40,000 begengwe na ingwe. Musi bachirenga ha CTM tundu idhurao 4,000 na upira. Udoyanga mirayo yoti wao. So bya baswanga na bona re tshibitso phinda na bona madele maphani nandi bakhadiriro rothe ra ba dodela na Mufaro one ba bo diva na ufuna ba ufuna re khadiva rothe zwa zwino ri farisa na Mufaro nga matavelo musumbulo swika latano Mufaro wo furaho Mufaro wo farao zwijangu zwo faredzo u tshidele nga vhafari makone Mufaro kha Phalaphala FM ḓuvha ḽia ḽo swika ḽa u vha timbulela wone ri tshi rwela ṱari lwa tshiofisi nga u ḽavhuna ḽa ino vhege vhukati ha awara ya vhuṱahe swika tshitori awara ya fuminovhili nga masiari fhaḽa the Richard Countries Club Sibasa ro ramba vhaḓivhi vhashu vha nga misi vhakunguwedzi na vhaṅwe vhanzhi vhafumakadzi vho rambiwaho ri humbela uri vha ḓe vho ḓinana vhadza nga zwiambaro zwa sialala vhone kha vha thetshelese thwi vha pfe khasho yo koḓelwaho ya dovha hafhu ya khavhelwa ri ḓisa thwi nga Mufaro kha Mufaro. Phalaphala FM ya kaparasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ri mbo ḓi gidimela hangei kha Lerato zan ri pfha uri ṋamusi nga Shoprite o ri farela minzani khou ni ṱanganedza ndo livhuwa zwone fhedzi vho vuwa ṋamusi na vhathetshelesi vhavho ro vuwa ho itani nṋe ndo vuwa zwavhuḓi no farela mini vhathetshelesi ṋamusi ai muthetshelesi arali vha tshi khou ṱoḓa u vhulunga masheleni kha grocery yavho jamba vha fanela u livha fhaḽa Shoprite u vhulunga masheleni a si na vhukono kha grocery malegere ṋama dessert na zwiṅwe zwinzhi Shoprite yo bva nga nḓila dzoṱhe u dzudzanya luhafulelo luhulusa lwa ṅwaha kha zwibveledzwa zwinzhi zwino vhone kha vha dobe extra savings card yavho vha livhe Shoprite vha vhe na mukovhe kha bepha ḽa ṅwaha ḽa mabebo ḽa mitengo ya fhasi u swika sondaha ya dzi 10 dza September vhone kha vha swipe extra savings card yavho vha vhulunge kha luhafulelo lune vha nga si lu wane huṅwe fhethu lwa maḓuvha a mabebo vha vhulunge masheleni kha hezwi vhone kha vha wane 750 gram ya Ellis Brown nga 42.99 fhedzi hafha nga extra savings card yavho vha vhulunga 7 randa vha dovha vha ḓi wanele 200 gram ya Nescafe Classic Coffee nga 89.99 fhedzi extra savings card yavho i ḓovha vhulungela 15 randa yoṱhe vha songo ṱahela muthetshelesi kha 1 kg Kellogg's cornflakes ine vha i wana nga mutengo wa fhasi wa 69.99 extra savings card yavho i ḓovha vhulungela 10 randa muthetshelesi ndi tshi ri vhone vha songo vhuya vha dzhena Shoprite vha songo fara extra savings card ndi vha ndi khou ambela uri vhone vha kone u vhulunga masheleni manzhi u fana na musi vha tshi renga 1 kg ya Kellogg's cornflakes nga 69.99 extra savings card i ḓovha vhulungela 10 randa vha ḓo dovha vha vhulunga 15 randa musi vha tshi renga 200 gram ya Nescafe Classic nga 89.99 vha dovha vha vhulunga 7 randa nga extra savings card yavho musi vha tshi renga 750 gram ya Ellis Brown coffee creamer nga 42.99 fhedzi muthetshelesi vha songo badela masheleni manzhi kha zwithu zwine vha zwi ṱoḓesa kha vha livhe bephani ḽa mitengo ya fhasi ḽa u pembelela maḓuvha mabebo a Shoprite vha vhulunge masheleni manzhi vha songo hangwa luhafulelo lu guma nga dzi 10 dza September vha songo ṱahela sesirofina vhathetshelesi vha Phalaphala
kha vha ḓuvha ḽa vhuḓi kha vhone. ḓuvha ḽa vhuḓi na kha inwi kha ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho ri ḓo humbela uri vha dzhiele nzhele uri holuno luhafhulelo lu wanala mavhengeleni a Gauteng, Mpumalanga na Limpopo. Khezwa uyo vha Lerato Zar ḓo dovha fhira kwama naye matshelo nga u ralo vha songo ṱahela wana tsivhudzo na u lumiwa nḓevhe nga mabukuṱa ane a ḓo vha o ri farela on Shoppers Guide vha ḓiselwa nga vha ha Shoprite, mitengo ya fhasisa ine vha nga i fulufhela misi yoṱhe. Ndi 24 minete ri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi. U hone hafha Thabelo Ṱhavhanyedza ri khou muhumbela u bva hanefho ri ḓo vha ri tshi khou livha kha muḓivhi washu wa muhumbulo u ḓo vha o imela vhane vhaḓivhi vhashu kha hino vhege ya mushumo ndi Vho Mudzinga Mathivha vha ḓo ḓa nga ngeno phanḓa nga murahu musi ro pfha kha Thabelo Ṱhavhanyedza. Kha ri mu vhandele zwanḓa o nakesa nga maanḓa o nakesa nga maanḓa. Ri wane luimbo kha ramuzika washu wa muzika wa gospel Thabelo Ṱhavhanyedza o naka lu vhuya fhano tsini lini kha ri wane luimbo nga Thabelo. Fhedzi ya zwenezwi a khou dzudzanya Thabelo hu na maṅwe mafhungo kheya vhathetshelesi vha Phalaphala FM ane ra khou tama u a swikisa hafha tshitshavhani. Thabelo a sathu ya muyani ri mbo ḓi amba mafhungo haya vhone vha tou a ḓivha vha ḓivhe tshoṱhe vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ndi mafhungo ane a vha ndeme. Vha na mbilaelo ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungano dzi a ḓura honeha vha na miraḓo ya muṱana ine vha tama u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rands u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061 514 8872. RFA Funeral Cover hava ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshiofisi. Khoye Thabelo Ṱhavhanyedza. Ba Murena wa Marena, Mudzimu wa Zichaka, Mutei wa Mawanje, Buvatu Mukove Achipembe na Teula Hoteu Usamanda Abo. Ba Murena wa Marena, Mudzimu wa Zichaka, Mutei, Mufadoma Mukobera Chipembe, Mufadoma Mukobera Chipembe.
kotara uri vakhawara ya vufumi na vuthihi phalaphala FM ya kaporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe hubusa manda amrena na kha Mufaro Ukubusa manda abo hote. hukobusa manda amrena na kha Mufaro ri khou livhuwa nga maanḓa thabelo hu itani Nṋe ndi hone ro fhiwana vhathetshelesi. kha ri khou rwela ṱari kha Mufaro zwi amba mini u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo Hezwi ndi zwavhuḓi hezwi. Ndo vha ndi khou ḓilugisa nga matsheloni nda pfha uri heḽi fhungo ḽo tou pfhi Mufaro Mufaro u fara zwithu zwinzhi zwavhuḓi. Ha vhuya ha vha na Mufaro ri a zwi ḓivha uri ya zwino khou itea ndi zwihulu. Nahone zwi re nga ngomu kha Mufaro ndi zwithu zwa ndemesa. So kha riṋe hezwo zwithu ndi pfha uri kha riṋe ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri we know uri ri a zwi ḓivha zwa uri hezwo zwithu zwi khou amba nyaluwo. Ngauri ha vhuya ha vha na Mufaro ri lavhelela zwithu zwa makoya ri lavhelela zwithu zwa vhukumesesa lune vhathetshelesi vha phalaphala FM kha vha lindele zwihulu zwi khou ḓiḓa ngauri hezwi ndi zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa o vha tshipiḓa tsha heyi ḓivha zwakale ndi khuliso khulu nga maanḓa ro fhiwa u tou ḓiwana wo topoliwa u ḓiwana u khou celebrate hezwo zwithu zwo tou imaho nga heyi nḓila yo rali u tshi khou vhona na vhafumakadzi vho ima vho naka nga maanḓa nahone vha tshi khou ri phanḓa na Mufaro phanḓa vha khou isa phanḓa na u ima vha vhafumakadzi vhatikana ra ima ri sa tshuwi ra ima ri sa neti ha mbo ḓivha na vhanna vhane ri khou tika na riṋe nga hafha ri khou ni tikedza vheiwe vha ḓivha ngoho namusi ri vha khwinesa ngauri ro tikiwa nahone nga vhathu vhone tshoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa thabelo ḓo dovha vhuya zwenezwino na luṅwe luimbo ndi a fulufhela hafha kha hoyu mushumo ro lambedziwa na nga vha ḽawe logistics vho ri ḓisela Mufaro u ḓo ḓa Mufaro hafha vha MT World Foundation vho ri ḓisela khekhe vhathetshelesi vha phalaphala FM vho asa ndi vho ḓisaho khekhe vhathetshelesi vha phalaphala FM ra tikedziwa na nga vha MT World Foundation ri khou livhuwa nga maanḓesa kha ri gidi ri nwe maḓi ri tshi nwa maḓi hu mbo ḓi ḓa vho Mudzinga Mathivha vha ambe vho imela vhathu vhane vha shela mulenzhe kha ino vhaḓivhi vhashu vha no shela mulenzhe kha hino mbekanyamushumo ya Mufaro ro thoma ra nwa maḓi nga urali kha ri vha vhandele zwa Zila zitu zodoba Phalaphala FM Royal Heritage Festival 16 September Royal Gardens Nandoni Karierote #ahuna usara hovuwa khanedzano vhukati ha Stellenbosch FC na Orlando Pirates ya uri na ndi vhonnyi vhane vha ḓo fhirela kha makhaula khani hoyu ndi mulenzhe wa u thoma wa nna dza khwinesa kha MTN 8 ḓorobo ya Madacity i pfa na maanḓa na ḓorobo ya Musuku na ndi vhonnyi vhane vha ḓo vha vhafenyi vha ḓuvha ndi Stellis kana i ḓo vha vhatsireledzi vha vhukhwena heyi ndi bola yashu Stellis i ṱangana na ezimnyama ngenkani nga Sondaha ya ḽararu Khubvumedzi nga awara ya vhuraru nga masiari thwi kha SABC 1 na kha Phalaphala FM #we love it here vha i ḓiselwa nga SABC Sport For the love of the game. zwo vhuya zwa vha zwanga na vhone ri tshi vhidzwa upfhi nṋe na vhone madele maphani nandi vha kha ḓi ri roṱhe ra vha dodela na Mufaro une vha vho u ḓivha na u funa vha u funa ri kha ḓi vha roṱhe zwa zwino ri farisa na Mufaro nga maṱavhelo musumbulo u swika ḽavhuṱanu Mufaro wo furaho Mufaro wo faraho zwidzhangudzhangu zwo faredzaho tshidele nga vhafari makone Mufaro kha Phalaphala FM ḓuvha ḽia ḽo swika ḽa u vha tibulela wone ri tshi rwela ṱari lwa tshiofisi nga u ḽavhuṋa ḽa ino vhege vhukati ha awara ya vhuṱahe swika tshi tori awara ya fumiṋavhili nga masiari fhaḽa the Richard Countries Club Sibasa ro ramba vhaḓivhi vhashu vha nga misi vhakunguwedzi na vhaṅwe vhanzhi vhafumakadzi vho rambiwaho ri humbela uri vha ḓe vho ḓinana vhadza nga zwiambaro zwa sialala vhone kha vha thetshelese thwi vha pfe khasho yo koḓelwaho ya dovha hafhu ya khavhelwa ri ḓisa thwi nga Mufaro kha Mufaro vhumimbili minete ri vha kha awara ya vhufumi na vhuthihi ri na nwi misi yoṱhe ri khou vha ḓisela yone thwi nga Mufaro kha Mufaro ndi na vho Mudzinga Mathivha matsheloni haya vhane ndi kale vha tshi tikedza ino mbekanyamushumo vhona ka zwone vho Mathivha ndi khou livhuwa vhone Thengwe na vhone vho nakelela ndo livhuwa nga maanḓa
Boba mutikedzi kha chitengwa cha vhaḓivhi ri khou ri vha ambe vho imela vhaḓivhi havhaḽa vhaḓivhi vhoṱhe na vha renga hafhaḽa ngauri ri nga si kone u amba navho nga muthihi nga muthihi zwino vhone vha ri mini vho vha muṅwe wa vhatikedzi kha u vha vhaḓivhi kha ino mbekanyamushumo ya Mufaro. Ndi khou tou livhuwa zwihulwane ṱhompho ngafha na uri ndi ḓe ndi imele vhaṅwe tshifhinga itshinoni ndi pfha tshi tshi ḓisa dakalo fulo mbiluni yanga kha musi ndi tshi nga namba nda dzhena kha mafhungo kani ya vhone Thengwe uri we nda tou vhidzela wone ndi wa tou ri hedzi ndivho dzine nda khou dzi ḓisa a thi vhoni u nga ri ndi dzanga ndi ndoṱhe ndi sokou vhona u nga ri na vhaṅwe vha khou livhuwa tshifhinga tshine vha ṋewa tshone kha musi arali u tshi nga tou sedza kha lwa mutakalo wau sa muthu mutakalo wa muhumbulo mutakalo wa muyani mutakalo wa muvhili hoyu Mufaro u vha wo ri farela zwoṱhe ṋamusi ndi ḽavhuṋa ndi Shillers Day vha khou zwi vhona zwa uri Mufaro ro vha ri tshi khou vhudziwa zwino nga vho Ṱhavhanyedzafha uri vhubvaḓuvha na vhukovhela Tshipembe na Devhula ho vhusa vhone zwi amba uri kha Mufaro na zwezwo ri vha ri tshi khou zwi wana mimuya yashu na yone i ya swika hune ya wana zwiṅwe ndi khou vhona vhasidzana havha na vhone Mufaro na wone u ya vha wo vha farela a u siedzi muthu nnḓa vhakalaha vhakegulu vha leliwa hanefha vhaṱhanga vhasidzana vhafumakadzi vhanna muṅwe na muṅwe o leliwa hanefha kha Mufaro hu na zwine a kona u zwi wana ri tshi ḓa kha mafhungo a vhushaka zwi tshi ḓa kha mafhungo a kufarele kwa vhana kana vhubebi hanefha kha Mufaro hu ya vha na zwine ra pfumbudziwa ngazwo ri tshi vhidziwa kha musi ri vhathu vha dzi profession dzo fhambananaho nga u tou ralo ri vha ri tshi khou ḓisa nḓivho kana pfunzo ya zwithu zwo fhambananaho ndo rali ndi muḓivhi wa muhumbulo kana clinical psychologist hu na zwinzhi zwine nda vha ri tshi khou ḓisa ri tshi khou funza vhathu vha kona u ḓivha zwa uri mathina vhulwadze ha muhumbulo kana malwadze a muhumbulo o ḓi anda u ḓi fana na malwadze a muvhilini muṅwe vho ḓo ḓi ḓamba nga muvhilini nahone roṱhe ri tshi ḓa ri tshi khou ri thuso ya wanala arali vha takutshedza vha swika hafho hune ra vha ri hone mwashi ro livhuwesa nga maanḓa Vho Mathivha ri khou livhuwa vha tshipiḓa tsha heyi no mbekanyamushumo ndi a fulufhela zwezwi yo tou rulwa ṱari lwa tshiofisi vha khou ḓo isa phanḓa na u tikedza ri khou livhuwa ndi sokou pfhesa uri a si nṋe ndi ndoṱhe ndo no ḓo isa phanḓa ndi tshi khou tikedza na vhaṅwe na vhone vha ḓo isa phanḓa riṋe ri khou tou livhuwa zwihulu u tou ḓa u tibula ro ṱhomphiwa zwingafha ra vha tshipiḓa tsha ḓivha zwakale ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshe zwi ḓo ṅwaliwa dzibuguni hezwi zwithu vha ḓivha ri khou livhuwesa nga maanḓa vhone Thengwe na vhathetshelesi ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Mathivha ro livhuwesa tshifhinga tshavho zwenezwi vha tshi khou dzula fhasi Vho Mathivha hu na hafha kha ino mbekanyamushumo ri amba na vhathu vhanzhi mani vhaṅwe zwenezwi ri tshi amba navho hu na zwine vha vhuyelwa ngazwo nga u vha vha kha khasho heyi matshilo avho a shanduka ndi navho ndi vhudzanye goodness tshavhumbwa ndi khou humbela vha mbo ḓi tou ḓa nga ngeno phanḓa vha vhudze vhathetshelesi uri u ḓa havho nga hafha ndi vhone vhonnyi u ḓa havho kha Mufaro zwo vha vhuyedza nga mini vhathetshelesi vha Phalaphala FM a thi kholi hu na muthu ane o thetshelesa mbekanyamushumo ya Mufaro ari nṋe thi ngo vhuya nda vhuyelwa nga tshithu lini a thi kholi zwi a itea sa vhuyelwiwoyi ndi ane ha ngo tou thetshelesa tshoṱhe fhedziha hafha kha ino mbekanyamushumo vha vhuyelwa huna zwipiḓa zwo fhambanaho kha ino mbekanyamushumo huna ngavhe huna muna vhukuma huna khonani yanga huna muima woga zwino havha vho vha tshipiḓa tsha zwiṅwe zwa zwiteṅwa kha Mufaro vha ḓo ri vhudza uri ndi vhone vhonnyi vha tshi tou bva u amba kha Mufaro vha ḓo ri vhudza uri ho itea mini zwino hafha ndi tshiteṅwa tsha vhuṱanzi ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza kha Phalaphala FM ndi matsheloni muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM kha vha vhudze nga minete muthihi kha vha vhudze vhathetshelesi zwavhuḓi vhuḓi ndi vhone vhonnyi ndi ngani ro vha vhidza kha Mufaro tshifhinga tsha ri amba navho okay nṋe ndi pfhi Tshavhumbwa ndi vhudzanye goodness ndi dzula Mukondeni nṋe ndo ḓa kha Mufaro nga dzi 23 dza June ndi tshi khou amba nga status tshanga since tshe nṋe nda ḓa since tshe nda amba nga dzi 23 ho ya vha na tshanduko ngauri tsha u thoma ndi nga tou ri ndo vha ndi sathu u ḓivhiwa nga maanḓa uri ndi a kona u takuwa nda amba nga status tshanga vha tshi ri vha khou amba nga status tshavho vha khou amba mini vho muyeni wanga ndi khou amba nga status tsha HIV ndi muthu o testaho HIV positive so ndo ḓa hafhanoni nda ṱanganedziwa nda ḓi amba
mara ndo vha ndi sathu to ḓivhiwa zwavhuḓi platform nṋe ndo vha ndo thoma u i tevhelela National Department of Health ndi songo ḓivha protocol kana uri ndi nga ḓa hafhanoni phalaphala vha nthusa nda vhuya nda to swika kule kule hangeini nga murahu nda ḓo kona u wana phalaphala ndi amba like Mufaro and ndo ri u bva kha program enoni ya Mufaro ri na mumba mukondeni ine i tshimbila na zwikolo vha tshi ṱuṱuwedza vhana vha zwikolo so vho ya vha invite sa nda vha guest speaker tshavho zwikoloni local ndi khou amba around Mashamba Mukondeni Chivuyuni Mainganya hafhu fhethu hoṱhe ronoya so nṋe ndi pfa zwi zwihulu kha nṋe ngauri ndo ndi khou balelwa u ḓivhiwa nga vhathu vha hayani vha khou balelwa u ḓivha zwa uri hezwi zwithu nṋe ndi a zwikona u bva hone hafho ndo vha ndi hone nga ngeni ya masipala ndo tou ṅwala luṅwalo ha masipala wa Makhado hu na dzi ambasada masipalani wa Makhado ndo vha ndi muṅwe ane ono ḓi introduciwa sa AIDS ambasada masipalani wa Makhado and ndo vha ndi sathu ṋewa platform ya u ḓiwana ndo ima phanḓa ha vhathu nda amba since ndi tshi ḓa kha Mufaro ndo ya nda vha na chance tsha u ṋewa uyo amba phanḓa ha vhathu especially kha vhashumi vha Vatrefala na vhashumi vha Makhado nga henengei ri khou livhuwa nga maanḓa vha khou zwi pfha Mufaro wa dzi vhuisa nga maanḓa sa ri khou livhuwa vho goodness ri khou livhuwa mudzimu a ise phanḓa na u vhatonda hu vulea mavothi manzhi ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi ro livhuwesa nga maanḓa ndi zwiṅwe zwa zwine zwa khou itea kha a si hezwi fhedzi ndi zwinzhi hu tovha uri namusi a ri nga koni u dzhia vhathu vhanzhi hu na vhathu vhanzhi vhane vha vhuyelwa nga maanḓa kha mbekanyamushumo hei ya Mufaro miṱanu miniti ri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi hu kha ḓi ḓo vha na tshipiḓa tsho tibula Mufaro lwa tshiofisi hafha fhedziha zwa zwino kha ri livhe mafhungoni a awara ya vhufumi na vhuthihi nga luimbo lwa Lewis Khovela tshi ri Lion of Judah ri tshi vhuya kha vhadzuli vho ḓigeḓa hu na zwinzhi zwe ra vha farela zwone ndo vhona na vhatambi vhashu vha ḓirama vha hone khombela vha imisa zwanḓa nga hafho vhatambi vha ḓirama nga hangei ri khou livhuwa nga maanḓa kha ri ye luimboni nga Lewis Khovela Lion of Judah ri mbo ḓi vhuya ri tshi isa phanḓa na hei no mbekanyamushumo Mufaro ka Phalaphala FM We worship you, we
little not Judah. How you do, man? How you do, man? Tawuya little not Judah. Tawuya little not Judah. Riarabela, how you do? Riarabela, how you do? Tawuya little not Judah. Tawuya little not Judah. Can we go? Riarabela, how you do? How you do? We were Tawuya little not Judah. SABC News yodiimiso nga yoṱhe nahone sa dzhisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa mbedzi. Ndo livhuwa ndi maṱavhelo yo rwa awara ya vhufuminthihi ndi vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Muvhuso wo isa maipfi a ndiliso kha vha miṱa yo na dzikhonani ya vhathu vho lovhaho kha tshiwo tsha mulilo na musinga Mataucha ḓoroboni ya Johannesburg. Minister ofisini ya President Vho Khumbudzo Ntshavheni vho amba na vhoramafhungo nga mawanwa a muṱangano wa khabinete ino vhege. Vha miṱa minzhi ya vha i tshi khou dzula kha itsho tshifhaṱo tsho tshinyadzwaho nga mulilo tshivhindini tsha ḓorobo ya Johannesburg vho kuvhangana he tshiwo tsha bvelela hone vha tshi khou fulufhela u wana zwitumbu zwa mashaka avho. Vhathu vha fusumbe raru vho lovha hu tshi katelwa na vhana vha sumbe musi tshifhaṱo itsho tshi tshiswa. Tshivhangi tsha mulilo a tshi athu ḓivhea u swika zwino. Vhaṅwe vhathu vha 43 vho huvhalaho vho iswa maongeloni a tsini. Vho Treasury Shopping vha ri vha khou fulufhela uri ṅwana wavho wa musidzana Janet u kha ḓi tshila. To see my daughter, Janet Zanele Little, I don't know, I haven't seen her in a while. But she is staying in this building and I'm hoping to find her alive. I'm really hoping to find her alive. If she's hearing me anywhere, she is. If she's not here, can she please contact her mother? MEC wa muhasho wa zwa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Nomantunko Moralehoko vha khou lavhelelwa u dalela vhalwadze vho huvhalaho vha valelwa vhuongeloni ha Helen Joseph nga murahu ha u swa tshifhaṱoni tsha zwitizi zwiṱanu ṋamusi nga Mataucha. Tshivhangi tsha mulilo a tshi athu ḓivhea hune tshi kha ḓi ṱoḓisiswa. Muambeli wa muhasho wa zwa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng ndi Vho Mutaletale Mudiba. MEC has sent a message of condolences to families who have lost loved ones and wishes those that are currently in hospital a speedy recovery. Of course, it's still early days in the sense that emergency personnel are still on the scene, and we will only know later on in terms of the tally of those that have been admitted and those that are currently that have already demised. Zwo ralo zwiṱaraṱa zwo vhalaho u mona na fhethu he tshifhaṱo tsha zwitizi zwiṱanu tsha swa ha lovha vhathu vha fusumbe raru zwo valiwa. Muambeli wa mapholisa vha masipala Johannesburg Vho Xolani Fihla vho itela khuwelo vhareili uri vha ṱutshele u shumisa izwo zwiṱaraṱa. JMPD officers and the City of Johannesburg Emergency Management Services are on scene. Motorists are urged to avoid and to use Von Veilig, Durban Street, Anderson Street, Polly Street, Troy Street and Moy Street as alternative routes. Vakhanselara vha fumiṱahe vho lovha vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal fhedzi kha miṅwedzi ya fumithi yo fhiraho. U gonya ha zwiito zwa mabulayo na u ṱhaseliwa ha vhorapolitiki zwipfi zwi khou vhanga u thengathenga ha vunḓu zwino musi ho livhiwa khethoni dza ṅwakani. Vhuponi ha Nongoma devhula ha KwaZulu-Natal vakhanselara vho vhalaho vha ḽihoro ḽa NFP vho vhulawa ngeno vhaṅwe vho ponya zwiwo zwa u ṱhaseliwa fhedzi vha kombetshedzea u ya u dzumbama. Masipala wa Nongoma u langiwa nga muvhuso wa ṱhanganelo vhukati ha ḽihoro ḽa ANC, EFF na NFP he vha ayo mahoro vha bvisa ḽihoro ḽa IFP mathomoni a ṅwaha nga kha ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo. Mukhanselara wa Ward 14 masipalani wa Nongoma Vho Nonhlanhla Zungu zwa zwino vha vhudzumbamoni. Kha zwiṅwe zwiwo zwiraru ho thuntshiwa murwa wavho fhedzi vha tenda uri zwiwo zwine zwa khou itelwa vhakhanselara vha NFP ndi zwa u lwela muvhuso masipalani.
murangaphanḓa wa mmbi ya vhupileli shangoni ḽa Gabon vhe vha vhewa kha hovho vhuimo nga murahu ha u dzhavhuliwa ha muvhuso mulovha vho imelela tsheo ya u minula President Vho Ali Bongo. General Vho Brice Oligui Nguema vho vhudza vho ramafhungo vha gurannḓa ya France zwa uri vho Bongo vho vha vha sina ndugelo dza u dovha vha vhusa kha tshifhinga tsha vhuraru na uri dzikhetho dza vhege yo fhiraho dze vha ḓivhadziwa sa vhone mukundi a dzi ngo tshimbidzwa zwavhuḓi. U dzhavhuliwa ha muvhuso shangoni ḽa Gabon zwo sasaladziwa nga vhadzangano ḽa United Nations na vha African Union hune vha khou amba uri na vha mashango a vhukovhela vha khou itela khwelelo vharangaphanḓa vha mmbi ya vhupileli uri vha tandulule iḽo fhungo. A guma nga u rali a ino awara fhungo ḽihulwane ndi ḽa uri vha tshumelo dza shishi Johannesburg vho ḓivhadza zwa uri vhathu vha 78 vho lovha zwa zwino zwi tshi tevhela tshiwo tsha mulilo wo wa fhisa tshifhaṱo tsha zwiṱizi zwiṱanu tshivhindini tsha ḓorobo ya Johannesburg nga maḓautsha. Mafhungo a tevhelaho ndi vha ḓisela one nga awara ya vhu12. mafhungo aya kha Phalaphala FM vha vho a ḓiselwa nga SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhisia. Sibasa, Ngobera, Toyando, Matache. Phalaphala FM 106.9. Variwana naka app ya SABC Plus. Mufaro na Ropiwana Tengwe. Phalaphala FM. Nawa uita tiba sakale kala nchelele rauda tomo chifula top titali bala nchelele silom ninga tutuza September 2023 ilifula ga special chuhula chati tiles toilet mabo na zipende na sumwe swinchi Mr. Porcelain bari kama mna kisentu ya manga Porcelain tiles rune munga na muwa udhura tama oba toera barengi bararu ba mashutu ba to 5,000 top tea shopping voucher arani banenga 1,000 kanopila top tea tile silom mukwema turuba suru kristali chief voice udhura hacha tuiba dilani ninge Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns vhatea u ri sumbedza uri na ndi vhonnyi vhane vha dzingwena dza bola yashu ingavha ikhosi alipheli umoya kana ingavha vafana vha style hoyu ndi mulenzhe wa u thoma wa nna dza khwinesa kha MTN 8 amakhosi vhaphana maanḓa na masandawana nga mugivhela wa ḽambili khubvumedzi nga awara ya vhuraru nga masiari thwi kha SABC 1 na kha Phalaphala FM #we love it here vha i ḓiselwa nga SABC Sport. For the love of the Real Paints and Chemicals ipembela miṅwaha ya rathi ya davhi ḽa Thavhani Mall nga u livhuwa vhone customer dzashu nge vha ri tikedza u bva tshitshecho vha renga pende Real Paints Thavhani Mall u bva nga dzi 25 u swika nga dzi 31 August 2023 vha nga wina bakete ḽa pende ḽa muvhala une vha u ṱoḓa henda ri khou humisela murahu zwe vha ri itela sa muṱa wa Real Paints and Chemicals Thavhani Mall. Real Paints and Chemicals i kha ḓi rengisa pende dza quality zwa u penda ngazwo na dzi cleaning detergents. Real Paints and Chemicals arali u si Real Paints a si Real Paint. Tinne Rosemary Rinelo Molampo mulangadzulo wa vuthanu la vusimamela Limpopo musi ri tshi khou elela u fela ha miṅwaha ya furaru ya democracy ri tea u zwi humbula uri vhafumakadzi na vhasidzana a vhathu vha folowa kha ri farane u lwa na khakhathi dzone itelwa vhafumakadzi na vhasidzana. Butani la vusimamilawu Limpopo li to fara dzulo la palamente ya vhafumakadzi ya uno ṅwaha Bolivia Lodge nga ḽa furaru Ṱhangule nga awara ya 10 nga matsheloni. Limpopo Legislature, it's your voice, use it. U dzula vha tshi ḓivha balansi ya TV license yavho zwino zwo leluwa tshoṱhe a hu tshena u ima kha midubana u rwela luṱingo kha vha sokou SMS nomboro ya ID kana ya akhaunthu yavho ya TV license kha 44210 vha ḓiwanele tshikhala tsha u ṱola zwi mulayoni nga tshihaḓu nahone zwo leluwa. Mbadelo za SMS ndi dzo ḓoweleaho hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. TV licenses kha vha badele yavho vha ite tshanduko. Mufumakadzi a bvelelaho ndi uyo ane a dzhia nyimele yawe ya vha thikho. Ri pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi.
wadzivisa kanga uchera yamuwana zawera miri iyo winane mutu wanga iyo winane muri wanga iyo wimayo muri wanga iyo wimayo muri wanga muri wanga muri wanga muri wanga awe yani nyamuka peya awe yani nyamuka peya mukokore wani jani mukokore wani jani mukokore wakasha mwenda azali wakasha burungu nebosina prana tuwa miuwinane mutu wanga miuwinane muri wanga miuwinane muri wanga muri wanga muri wanga muri wanga walarani muri wanga walarani wagaya wagajibumo wagaya wagajibumo chibuma jamkara kure abuma jamkara kure ayani lasara lorarai ayani lasara lochika iyo winana mutu wanga teko firu firu teko firu firu teko firu firu teko firu firu teko firu muri wanga banane muri wanga banane enwi mubura wai aini mubura wa iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga iyo wimayo iyo wimayo iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga tema urende mbatani tema urende mbatani mbata wala mazivisai wazivisa kanga uchera zamubana zawera miriu zamubana zawera miriu iyo winana iyo winana iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga awe yani nyamuka peya awe yani nyamuka peya mukokore wani jani mukokore wakasha mwenda alali wakasha burungu lemosina kurana tuwe iyo wimaya iyo wimaya iyo wimaya muri wanga Bangabia wala jifumo Bangabia wala jifumo Jibuma jamu para kure Kaya nila sala lozika Iyo wimaya Iyo winana muri wanga iyo winana muri wanga iyo wimaya muri wanga iyo wimaya muri wanga iyo wimaya Hey, ya izwi zwito kwama na bvungubvungwi ha mbilu vhatshilesi vha phalaphala fm vhane a vhaho hafha kha vha lavhelese kha facebook yashu na kha youtube ri khou streama live vha vhona uri zwavhuḓi vhuḓi hu khou itea mini hezwi hu tshi khou lila holu luimboi ndi vha tou vha ṋekedza tshifanyiso tshiṱuku tsha muhumbulo ro vha ri tshi khou hu khou dzhena mifaro hafha na vhoṅaledzani netshirembe ndi ngazwo ra khou tamba na lonolo luimbo zwino vhoṅaledzani netshirembe vha ḓo ri bvisela khagala na vhatshilesi zwino vhatshilesi vha sa ḓivhi zwavhuḓi vhuḓi uri mufaro ndi mini hone u amba mini vha ḓo ri vhudza zwiṱukuṱuku phanḓa musi ri tshi tibulaho mufaro lwa tshiofisi ri ḓo ṱuwa ri tshi khou ḓivha khwine uri mufaro uyu zwavhuḓi vhuḓi ndi mini vhone tshirembe ro livhuwa nga maanḓa hezwi zwe vha ri itela zwone ṋamusi ndi khou livhuwa ndi masiari kana ḽi kha ḓivha maṱavhelo zwino vhathu vhoṱhe na vhathetshelesi afho nnḓa
na vhathu vhoṱhe vhane vha 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 tshi thetshelesa ine mbekanyamushumo ya Mufaro. Zwino nasi hai ndo ḓo vha vhudza nga uri Mufaro ndi mini na uri Mufaro wo vha u tshi shuma mini. Ndi ngazwo Mufaro nasi u tshi vhonala u wa ndeme. Vhundeme ha Mufaro a vhu ngo thoma zwino. Vhundeme ha Mufaro vhu bva kule. Musi arali muthu o vha a tshi ri a khou tshimbila nḓilani o hwala Mufaro, vhathu vha lidza mifhululu vha sa ḓivhi na zwo ri muthu u khou ya gai, a vha ḓivhi na zwo ri o hwala mini nga ngomu. Ngauri u tshi pfhi Mufaro zwi amba uri ndi tshithu tsho fara ngatsho, mara hezwo zwo fariwaho zwi a ṱhonifhea nga ngomu. Mufaro o vha u tshi hwaliwa musi hu tshi khou iwa u vhona mukwasho wo vhuya makhuwani a tshi bva khimbini. Iyi ndi yone Mufaro u tshi hwalwa zwino musi vhaḽa vhakwasha vho ḓo amba uri mukwasho wavho wo vhuya a thi ro vha tshi tou vhona nga tshinepe. Zwino ndi honeha zwino hu tshi hwaliwa mifaro, hu tshi hwalwa mifaro hafhaḽani ha houḽa Mufaro wa ṱhonifhiwa nahone Mufaro u tshi tou dzhena muḓini shango ḽi a takutshedza. Ndi honeha hu tshi ḓo vha hu khou ingiwa luimbo vho makhulu vho ḓo vhona mukwasha ndi vhakwasha vho takuwa na luimbo ngeno vho makhulu vhona vhone vha takuwa na lwavho vha tshi ita tshiṱoleṱole mukwasha onoyu kana ndi yenena vha khou amba zwa uri ndi ene uḽa we ra mu vhona tshinepeninya kana riṋe ro sumbedzwa a si ene. Mukwasha o vho ḓalala nga hafhaḽa ona vha milenzhe kha thovho a sa sedzi vho makhulu vha tshi ya vha tshi ita tshiṱoleṱole vha ri ndi ya ḓa henefho vha khou amba uri ndi ya ḓo mu ṱolela. Mufaro wo vha u si na ndavha uri nga ngomu wo hwala mini tenda wa vha zwo fariwa nga Mufaro ende Mufaro u sokou tibuliwa ti hai Mufaro ṱhonifhiwa u tibuliwa nga tshiṅwe tshithu wa dovha wa oneswa nga tshiṅwe tshithu uri wo ḓa u sumbedza vhundeme ha Mufaro uri u a onesiwa. Mufaro a u sokou tibuliwa wa vhuya fhedzi vhone vha dzhia zwi re nga ngomu. Hai Mufaro wa onesiwa na musi ri ḓo vhona uri ḓo u onesisa hani. Ri khou livhuwa nga maanḓa u bvisela kha uri vha role zwanḓa. Zwenezwi vha tshi khou pendela ndi khou humbela muhulwane washu vho Madikana khathihi na muhulwane washu vho Ravele na vho Mathonsi vha ngafhi vho Mathonsi vha ḓe nga ngeno phanḓa. Ndi hone ri kha tshiteṅwa tsha vhuṱhogwa hafha tsho ri ḓisaho tsho ri kuvhanganyaho hafha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi uri kone u ḓivha uri Mufaro hu khou itea mini hafha zwavhuḓivhuḓi. Kha ri vha vhandele zwanḓa vharangaphanḓa vhashu vha tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa. Kha ri vha vhandele zwanḓa vharangaphanḓa vhashu vha tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa. Zwino havha vhasidzana vha re afha a huna sekondari afha lini? Hai ndi dzi yunivesithi na zwezwi zwiṅwevho zwikolo vha tou vha hai a huna sekondari ndo pfa muṅwe a khou vhona nga ndi vhana vhaṱuku. Vho Mashamba ri khou vha humbela na vhone nga ngeno phanḓa vho Rudzani Mashamba muhulwane washu nga ngei ndi magudedzi hai ro livhuwa tshoṱhe ro livhuwa nga maanḓa ro livhuwa tshoṱhe. Ndi vharangaphanḓa vhashu hangei khashoni havha ndi vho Phola Mathonsi ndi vhone murangaphanḓa washu ndi vhone vhane ra ripota khavho havha zwino ndi vhone muhulwane washu vhathetshelesi vha Phalaphala FM haḓa vho Sharon Ravele muhulwane wa dzimbekanyamushumo havha ndi vhone ndi business manager vho Madikana hangei kha Limpopo Khombo kha Phalaphala FM kha Mungana Lonene na kha Thovela FM. Vho Rudzani Mashamba ndi vhone muhulwane kha marketing kha Limpopo Khombo kha Phalaphala FM kha Thovela FM na kha Mungana Lonene FM. Zwino vha ḓo zwi vhona uri ho vhuya tou takwa havha vhahulwane ngo rali vharangaphanḓa vha dzimbekanyamushumo vharangaphanḓa vha khasho zwi amba uri vha khou dzhiela nṱha hetshi tshiteṅwa tshingafha kha ri wane luimbo lu tshi khou tou lilela fhasi zwavhuḓi holu luimbo lu tshi khou tou lilela fhasi zwavhuḓi. Vha ḓo ri vhudza vho Madikana uri vho ri farela mini hafha mathetshelesi vha Phalaphala FM vha no khou lavhelesa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha no khou lavhelesa nga ngei kha YouTube na ngei kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook
vha ḓovha vha tshi khou vhona uri hu khou itea mini hafha ṋamusi the Richard Sibasa une ndi mushumo wa tshipentshela wa u vula kana wa u tibula hoyu mufaro lwa tshiofisi. Kha ri wane vha tshi khou ṋekedziwa i phasela ye ra ḓa nayo hafha uri vha ri bvisele khagala zwavhuḓi vhuḓi vha tou ri tibulela lwa tshiofisi uri ndi mini. Hafhanoni zwino ndi vho business manager Madikana Machila vha khou ṱanganedza vha ri ndi pfhi mukwasha zwino a thi khou ḓivha ndi khou nyanga u pfesesa uri vha mukwasha kha ḽifhio kha thungo ḽa phoḽa kha ḽa nnyi ḽa rendi ḽa rofhiwa a thi khou ḓivha uri vha mukwasha kha ḽifhio. Upfi mukwasha vhathu na ndi khou sokou mu vhona kha tshinepe zwino mukwasha khoyu o swika vhafunzi mulaedza wo swika mufaro washu khoyu ndi khou tenda uri vho business manager vha ḓo u ṋekedza kha thimu ya mufaro ane a vha rofhiwa ṋethengwe na mubveledzi Lizi Tshimangadzo Murovhi. Ndi vhone vhane vha ḓo ri tibulela ngori vha a ḓivha zwi re nga ngomu riṋe ri khou sokou shuma u lidza mifhululu ri sa ḓivhi zwo ri nga ngomu mini tiri kha ri vhedzele mifhululu. Vho business manager vho vhafa vha ri mbekanyamushumo kheyi zwo ri vheiwe ni shela zwidowadowane zwifhio nga ngomu ni fha mini vhathetshelesi zwi bva kha muhashi na mubveledzi. Zwino nṋe ndi khou humisela khavho vha ri vhudze uri zwidowadowane zwo re nga ngomu hafhanoni ndi zwifhio. Vho business manager vha ḓovha vha khou tibula lwa tshiofisi mbekanyamushumo ri itibulwa nga maanḓa force wa Madikana khezwo nṋe ndo kona u ṱolela we zwi re nga ngomu ti kha vha ri vhone vhane vha ri vhudza uri hu na mini. Ri khou livhuwa nga maanḓa mukwasha. Kha ino mbekanyamushumo ya mufaro ndo zwi amba tshifhingani tsho thoma ri tshi khou tou takutshedzana heino mbekanyamushumo uri hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa kha i mbekanyamushumo ndi yone mbekanyamushumo yoṱhe ine i na zwithu zwoṱhe ri vhidza one stop shop ngauri i ṱhogomela muthu wa nnḓa ya dovha ya ṱhogomela muthu wa nga ngomu ya ṱhogomela na hayani. Ri khou zwi ambiswa hezwi nga mini ngauri na musi vha ḓo zwi humbula uri ndi ḽavhuṋa ri ṱhogomela zwa muya. Ri ṱhogomela zwa muya zwi amba uri muthu wavho wa nga ngomu ha nga pfhi nḓala arali riṋe ri hone na mbekanyamushumo ya mufaro a thi ri zwino ngauri hu na kuambele hafha kori hu pfhi u tshi ṱoḓa u dzumbela muthu mafhungo nga maanḓa wa murema u dzumbe kha bugu. Zwino ri na tshiteṅwa hangei kha mbekanyamushumo yashu tsha maṅwalo nga ḽavhuṱanu ḽiṅwe na ḽiṅwe vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ḓo zwi humbula uri vhathu vha no nga vho Muremela vha hone vho Ravhengani vha hone vha na dzibugu ndi vhanzhi vhathu vho no ṅwalaho dzibugu vhane vha ḓa kha ino mbekanyamushumo uri lushaka lwashu lu dzule lu tshi khou ḓivha. Zwino vha khou zwi vhona ri ṱhogomela na nḓivho yavho nga bugu. Rina hafha kha ino mbekanyamushumo ri na vhaḓivhi ri ita na u ṱolela na maṱo avho vha khou zwi vhona uri vha vhone mani vha vhone vha kha ino mbekanyamushumo vha vhone vha kha mbekanyamushumo heyi. A ri sokou vha ṱhogomela zwa muya fhedzi na zwa maluvhi fhedzi thi ri nga hafho na zwa maluvhi na kuḽele ndo vhona na muḓivhi washu o kuḽele vha hone hafha vhone vhuṱalu na kuḽele ri a ku ṱhogomela hafha kha tshitegwa tshashu tsha mutakalo ri a ṱhogomela kuḽele hu ḽiwe miroho i na mitshelo nga maanḓa. Arali vha tshi thetshelesa kanzhi nga musumbuluwo ri amba na vho Nyalunako kha vha ḓiṱhogomele nga ngomu vha ḓiṱhogomele muhumbulo vha ḓiṱhogomele na nga nnḓa a vha vhone na musi ro tou naka ngorali ri a ṱhogomela na zwa lunako. Hei hu na tshiṅwe tshiteṅwa tshine
ḓuvha na ḓuvha ri tshi fhedza vhathetshelesi vhashu vha a ri vhidza vha ri vhudzisa uri afha na ri mini na ri mini na ri mini. Hu na tshifhinga tshine ra ri ndi DIY, zwithu zwine vhone vha tou ḓi itela vhone hayani zwi sa ṱoḓi masheleni. A thi ri a zwi ḓivha uri masheleni a khou konḓa badi ano maḓuvha, zwino ri a vha gudisa uri vha ṱanganyisa mini vha ṱanganyisa mini vha ṱanganyisa mini zwa vha thusa DIY. Zwino vha sa thetshelese mbekanyamushumo vha ḓo wana vha khou sokou laṱa kule masheleni mathina hu na zwithu zwiṱukuṱuku zwine vha nga sokou dzhia miroho yavho miṅwe ya mulovha na ya ṋamusi na vha ṱanganyisa vha wana hu tshi khou ḽiwa zwavhuḓi afha hayani kana vha wana zwithu zwo kulumaga zwavhuḓi afha hayani zwi tshi khou bva kha mbekanyamushumo ya Mufaro. A thi ri vho dokotela Muremeli vha ḓamani vha tshi khou thusa vhathu, vho dokotela Muremela, vho dokotela ndi vhanzhi madokotela vhane ra vha navho vhane vha ri thusa nga maanḓa kha mishonga. Fa ri khou amba mishonga, vho Makulana ndo vha vhona vha hone hafha zwino vha khou alafha mivhili yashu nga ngomu zwino zwa mutakalo zwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Ri khou zwi livhuwa, ri khou livhuwa nga maanḓa. Zwi kha Mufaro, mutakalo wa vhafumakadzi, mutakalo wa vhafumakadzi vho dokotela Makulana vhavha vha tshi khou amba nga mafhungo manzhi na mulovha vha khou amba hu ṅwedzi wa vhafumakadzi uri vhafumakadzi vha ḓi ṱhogomela hani, hu itea mini kha mutakalo wavho, zwi hone. Zwino vha khou zwi pfha uri ndi zwinzhi nga maanḓa kha Mufaro. Hu na muthu a sathu doba na tshithihi hafha kha zwo ramba. Hei ha zwino thi ri arali hezwi kha ri zwi lidzeni mufhululu vhathu, arali hu na tshiteṅwa tsho faraho mbekanyamushumo ya kha musi na heḽi dzina ḽo ṱuṱuwedzwa nga tshiteṅwa tshenetsho, hu na tshiteṅwa hafha nga ḽavhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe. Hu na vhathu vhane vha vho tama vho no vha vhaaluwa nga u takadzwa nga tshiteṅwa hetshi. Ri na tshiteṅwa nga ḽavhuna hoyi vhathetshelesi nga minete miṱanu bva kha awara ya vhufumi na vhuthihi u swika tshitori kotara u livha kha awara ya vhufumi na vhuvhili, zwine na pfufhifhala tshifhinga tsha hone tsho pfufhifhala nga maanḓa. Tshipfi vhaaluwa vhaaluwa khe vha vhophola vha tshi tou bva vha tou vha farela nga dzi vhanzhi uri hetshiḽa tshiteṅwa ndi tshiṱuku nga maanḓa. Vhaaluwa vhashu hei ai mani kha ri ḓo zwi lidzela mufhululo hezwi zwithu. A thi khou tou ri tou ḓirwa khana fhedzi hai a thi thu pfha na khasho na nthihi ine ya ṱhogomela vhaaluwa. Hu ḓo ḓi wana u khou ṱhogomelwa vhaswa, u khou ṱhogomelwa vhana vhaṱuku, hu khou ṱhogomelwa vhafumakadzi na vhanna, fhedzi vhaaluwa vha litshedzelwa. Ndi vhone vhathu vha re na vhuludu mani vho no aluwa, dzikhonani dzavho vhaṅwe vha vho dzula kule, vhana vhavho vha dzula kule, vhaṅwe vho sokou siwa na vhaḓuhulu. Fhedziha nga kha tshiteṅwa hetshi tsha vhaaluwa vhashu vho wana u tambela vhathu vhaaluwa vhashu. Ndi khou livha uri vhaṅwe vhaaluwa vha hone hafha, ndo vhona na baby girl vha hone khe vhaḽa ndi havhaḽa vha no mbidza baby girl muyani vhone tshili ndi vha hone hafha. Ro livhuwa nga maanḓa, ndo vha vhona vho Tshimangadzo ne Khambele vha hone, vho Mutengwe vha hone vhaaluwa vhashu hafha. Khe vhaḽa vhaaluwa ndi vhaṅwe vha dzi thikho dza heyi na mbekanyamushumo, vhaṅwe vha dzi thikho dza tshiteṅwa hetshi tsha vhaaluwa. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Zwino ro tou ḓa na vhege yo fhelaho ndo amba mafhungo zwo vha takadzaho ndi mini, vha khou ri vha funa u tshimbila, vha funa zwino na zwiḽa. Zwino ndi a fulufhela vhaḓuhulu na vhana hone vha vho thetshelesa uri vha vha tshimbidze vha songo siiwa na musi u tshi rengiwa dzi pizza na dzi mini vha songo dzimiwa, vha zwi funa nga maanḓa vhaaluwa vha. Zwino vhaaluwa vhanga nṋe ndi ḓo dzula ndi khou vha ambela uri na dzi danone dzi tshi rengiwa kha vha rengeliwe vhaaluwa vha zwi funa zwimuṋemuṋe. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwe ra vha farela. A ri ngo amba zwoṱhe, u na khonani yanga muima woga, hu na vhathu vha singili hafha. Okay, hu na tshiteṅwa tsha muima woga, dzi singili dzi khou dzi ṱhogomela, dzi khonani ri khou ṱhogomela na vhanna vhukuma vhane vha khou ita tshithu tshitshavhani ri khou vha ṱhogomela kha heino mbekanyamushumo. A hu na tshisiho. Zwino ri khou livhuwa nga maanḓa uri vhahulwane vhashu vho vhona zwi zwa ndeme uri hoyu mushumo kana itshi tshiteṅwa kana heino mbekanyamushumo i tou tibulwa lwa tshiofisi. Ro livhuwa nga maanḓa, ro livhuwesa, ro livhuwa tshoṱhe. Ya a ri thu tibula ra fhedza mulwana u nga ndo ima tsini vha fhanoni vha ri ha na be Mufaro nda ndi khou vhona nga ndi hetshi. Zwino kha vha ri ndi vha vhudze hetshi tshi re hafha ndi khekhe ya Mufaro. A ri ḓo i vhandela zwanḓa, ndi heyi ine nga tshifhinga tshi tevhelaho ri ḓo vha ri tshi khou i wana yo tamiwa nga dzi tiles dza CTM.
ndi khou tenda uri tshifhinga tshi khou ri kha ri ye ṱhohoni dza mafhungo oti kana ro fhiwa u ḓo dzudzanya ri tshi vhuya ri ḓo kona u vha ri tshi khou dzhena kha tshipiḓa tsha khekhe. Ndi 15 minute ubva kha wara ya vhufumi na vhuthihi vha kha ḓa vha thetshelesa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ndi zwine zwa khou itea hafha the Richards Sibasa vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Mufaro wo tibuliwa lwa tshiofisi hafho hune vha vha hone vhathetshelesi vhashu kha vha ḓo ri vhandela zwanḓa hangei nnḓa vha vhandele zwanḓa mbekanyamushumo ya Mufaro yo tibulwa lwa tshiofisi nahone nga nḓila ya vhudele. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhathetshelesi kha vha lavhelese kha Facebook, kha vha lavhelese kha YouTube, ri khou streama live honori ri na vhalambedzi. Hezwi ri tshi khou amba keke hafha yo lambedziwa nga vha Asas Cake vho ri lambedza hei keke vho to bva tshikhuwani havha mufumakadzi ndo amba navho mba mulovha ra ri khou ri ha vhaṅwe vha ḓo ḓa nayo vha ri a thi sali ndi khou tou ḓa nayo hei keke na nṋe nda vhona uri zwa Mufaro zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe vhaḽawe vho ri ḓisela hoyu Mufaro ri we ra u tibula hafha ṋamusi ro rengelwa nga vhaḽawe logistics zwikhipha ra hezwi zwine vha khou zwi vhona zwo ambara ro naka ngorali ndi vha MT World Foundation vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Zwa zwino kha ri livhe ṱhohoni dza mafhungo ri vhuye ri tshi tou tshea khekhe ndi tshifhinga tsha khekhe zwino kha ri livhe ṱhohoni dza mafhungo. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa GCA i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM. Ndo livhuwa muraḓo wa khoro ya ḓorobo vho sedzaho kha muhasho wa zwa mapholisa masipalani wa Johannesburg vho Mcini Tswaku vha ri magethe manzhi e a vha o honeliwa tshifhaṱoni tsho swelaho vhathu tshivhindini tsha ḓorobo ya Johannesburg ndi zwone zwo vhangaho uri vhathu vhanzhi vha kundelwe u bva. MEC wa muhasho wa zwa mutakalo vunduni ḽa Gauteng vho Nomantu Nkomo Ralihoko vha ri vhoṱhe vho huvhalaho kha tshiwo tsha u swa nga mulilo vho isiwa vhuongeloni ha Helen Joseph khathihi na vhuongeloni ha South Rand. Vhahumbulelwa vhararu vha khou ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Practice ṋamusi malugana na u wanala vha tshi khou endedza chrome vhuponi ha Burgersfort fhano vunduni ḽa Limpopo. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha ḓisela one nga awara ya vhu-12. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwesa Tshifhiwa ane na ene u khou tama luṅwe o vha a hafha fhedziha u ḓo tou zwi vhona kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Khoyu Thabelo Ṱhavhanyedza hezwi a tshi khou ḓa na luimbo lupfhufhi hafha ri ḓo vha ri tshi khou dzudzanya khekhe vhathetshelesi vha re hangei nnḓa kha vha si khou tshea muyani vha khou tshea khekhe muyani hanefho rine ri ḓo vha ri khou tshea khekhe nga hangeno u sumbedza uri zwa vhukumakuma ro tshea khekhe a u itei mutambo kana u rwela ṱari tshithu ha sa vhe na zwiḽiwa zwino ndi ngazwo ri na khekhe matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vhahulwane vhashu vha hone hafha u vha dzi ṱhanzi na vhone uri zwa vhukumakuma heyi mbekanyamushumo vho i rwela ṱari zwino ro i rwela ṱari ngorali vhone vha no i thetshelesa kha vho vhidza na muṅwe vha ndi zwihulu zwino itea kha Mufaro vha ḓe na muṅwe muthu vha ḓe na muṅwe vha ḓo wana heyi mbekanyamushumo i tshi hula ya hula nga maanḓa ra isa phanḓa na u ḓiphina no vhuyelwa nga zwithu zwinzhi kha mbekanyamushumo kana nga kha mbekanyamushumo ya Mufaro. U hone Thabelo Ṱhavhanyedza a ri fhe luimbo nyana luṱuku ri mbo ḓivha ri tshi khou ya hangei khekheni ri ḓo ḓiphina nga maanḓesa kha ri wane luimbo. Mifaro Renda
netshedzo hedzi dzoṱhe dzeova a u tonda ngadzo usiwe ndichiti musi wola wono rirenda yehova muya wanga renda yeso muya wanga rirenda yehova muya wanga yeso muya wanga zvenezvi asati towa thabelo ḓovha khou tou lumbela fhasi zwavhuḓi ri ḓe kha ri ḓovha ri khou ḓa kha tshilengwa tsha u tshea khekhe ri khou ḓa u tshea khekhe ri khou ḓa u tshea khekhe ro fhira uri mubaki wa khekhe a vhe tshipiḓa tsha u tshea i khekhe kha dengema phanḓa ya ri afha ndi yavhuḓi tiri khekhe inoni i khou tshewa nga muhashi na mubveledzi vha tshi khou sumbedza ndi nḓila ya u sumbedza uri vha ḓo farisana mufaro hoyu uri na business manager hu ḓo vha tshipiḓa ngauri a zwi konadzei uri mihumbulo ine vha vha nayo kha vhomathotsi sa muthu ane a shuma navho tui kha farisane navho kha vha farisane navho ngazwoha ndi musi hafhanoni hu tshi khou sumbedzwa u farisana ngauri a si zwa muhashi fhedzi a si zwa mubveledzi fhedzi a si zwa mulanguli fhedzi ndi zwa uri ri tea u tou farisana uri hoyu mufaroi ri u farisane roṱhe na vhone sa muthetshelesi wa phalaphala fm na musi vha songo kona u vha fhano na vhane vha vha fhano ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ngazwo ro ita uri vha vhe tshipiḓa tsha ḓuvha ḽa ṋamusi uri ngauri ri a zwi ḓivha na u zwi pfhesesa uri a zwi konadzei vhone vha si tshipiḓa vhone fale kha vhaḽa na vhone ndi khou vha vhonai kha vha ḓe vha vhe tshipiḓa tsha khekheyi ri ḓo zwi humbula vhathetshelesi vha phalaphala uri upfhi muḓi wa shaya vhaaluwai ndi mulalo thi zwino a zwi konadzei uri hetshi tshipiḓa tshi ye phanḓa mukala wa tshiṱitshi vhone fale vha songo ḓa vha vha tshipiḓa tsha hetshi tshipiḓa ngauri ndi zwa vhukuma vha tou vha thikho kha riṋe sa phalaphala fm vha mukwasha vhone fale vha mukwasha wanyi ri khou livha ro tshiri zwino minyanyani hafha vha ḓo wana tshipfi vhathu vha khou tshea vha khou ḽisana zwino hafha nṋe ndi khou ṱoḓa u fha khekhe mubveledzi wanga ngauri nṋe ndi siho u a sala o tika mubveledzi wanga a siho nṋe nda sala ndo tika zwino vha songo zwi dzhisa zwiṅwe ri khou ngori ano maḓuvha zwi a dina wana vhathu vha tshi vho zwi dzhisa zwiṅwevho vhona zwi dzhia kale zwino ndi khou fha mubveledzi wanga anga si ndi nnzhi vha re kule vha no khou vhona nga zwileludzi kana vha no khou tou thetshelesa ndi khou ḽisa tshimangadzo khekhe zwino kha heno mbekanyamushumo ndi mutingati ri ita nga u ralo khekhe i khou ḓifha nga maanḓa i khou ḓifha nga maanḓa ri mbo ḓi ya kha havha vho ri itelaho khekhe vho ri itelaho khekhe ri ambe navho uri i khekhe vho to bva hangei makhuwani nṋe ra ri khou ḓivha uri vha ḓo tou rumela khekhe vha sa ḓe fhedzi ri tshi amba navho mba mulovha vha ri ndi ya ḓa vho asa hu itani ndi yone ri fhiwa ndi pfhi ntaka bontaka business ipfhi asas cakes ipfhi asas cakes ndi pfhi ntaka mafadzi ri khou livhuwa nga maanḓa ntaka ri khou livhuwa khekhe hei khekhe i khou ḓifha nga maanḓa fhedziha
ndi mini tsho tou vha ṱuṱuwedza uri vha ite khekhe ya mufaro yo tou vhaho mufaro ri tshi thoma u zwi lavhelesa kha zwiḽiwo zwa vhudavhidzani ri avha vho tou ita khekhe ya mbekanyamushumo yashu ndi ngani vho tou dzhia tsheo yo ita khekhe ya mufaro? Nṋe ho ḓa muthu nṋe ndi baka dzi khekhe ho vha na muthu we a ri u khou ṱoḓa u itela mme awe khekhe a ri ndi khekhe ya mufaro zwa ntshuwisa na nṋe ngori ndo vha ndi sathu vhuya nda ita na ḓuvha na ḽiṅwe nda ri hei ndi ḓo zwi kona nṋe hezwi zwithu mara nda vhudzisa vha hayani nda ri khekhe ya mufaro muthu u khou ṱoḓa khekhe ya mufaro havhaḽa vha ri ni ḓo zwi kona nda ri okay nda dzhia tshantsi nda ita khekhe ya mufaro. Khekhe ya mufaro ya trenda na kha dzi Facebook na hoṱhe so nda pfha ngoho zwo ntakula nga maanḓa uri ahuna tshi sa konadzei so vha Phalaphala FM musi vha tshi ri vha khou ita vha khou vula mbekanyamushumo ya mufaro vha ri na inwi ri a tama uri ni vhe tshipiḓa tshayo nda pfha uri na musi hu tshifhinga tshiṱukuṱuku i ri ni ndi ite zwiṱukuṱuku zwine zwa ḓo sumbedza mufaro zwino nda vha na problem uri nṋe ndi vha ndi makhuwani ende khekhe dza minyanya dzine nda vha ndi khou dzi ḓisa fhano Venḓa ndi to ḓiraiva so nda pfha ndi sa thembi na muthu na muthihi nda ri hayi i ri ndi to dzhia leave ndi ise khekhe ya mufaro kha mbekanyamushumo ya mufaro ya Phalaphala FM. I khou ḓifha khekhe nga maanḓa fhedziha vha no khou ṱoḓa u itelwa khekhe dziṅwe vha kwamana na ntaka ngafhi? Nṋe ndi hone kha dzi Facebook ndi pfi Ntaka Mafadza kana vha ya kha ndi funesa zwori vha ḓe kha page ya business yo no pfi Asas Cakes ndi hone na kha Instagram ndi pfi Asas Cakes ndi hone na kha TikTok ndi pfi Asas Cakes Wedding Cakes ndi pfi Asas Wedding Cakes kha TikTok so na kha nomboro dza luṱingo vha nga ngwa na kha 076 8249 184 mara ndi funesa uri vha mpfonele after 4 ngauri ndi a shuma so after 4 then vha nga kona u mpfonela nga weekend ndi hone. Hei khekhe khou ḓifha Ntaka nga maanḓesa ro livhuwesa tshoṱhe na nṋe ndo livhuwa nga maanḓa u vha phathi ya hei mbekanyamushumo i tshi ri kha vhabaki ndo ni imelela namusi ro livhuwa tshoṱhe ro livhuwa nga maanḓa ndi 15 minete livha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri tsini hani no pendela ino mbekanyamushumo tshifhinga khavhe u tshi tou pfhi wa tshiengedza fhedziha a zwi khou konadzea ngauri tshifhinga tshi tsini na u ṱuwa ri sathu ya kha muhulwane washu vha no ḓo ri pendela haya mafhungo vhaaluwa vhanga vhavhili ndi khou humbela vhone Tshilindi na vho Nekhambele kha vha tou ri lidzela mufululu wa heno mbekanyamushumo vha khou tou ḓa afha vha tou ḓa ngeno minete muthihi fhedzi ngauri namusi ndi ḓuvha ḽa vhaaluwa ri ngo kona u vha na heiḽa mbekanyamushumo kha vha ḓe nga ngeno phanḓa vhaaluwa vhashu zwino vho imelela vho vhaaluwa thi vhaḽa vho imelela vha dzi khekhe vhaṅwe vho imelela zwifhio na zwifhio zwino kha vha ḓe vhaaluwa vhashu vha imelele vhaaluwa havha vhaaluwa havha nga ḓuvha ḽanga ḽa mabebo ndi ṅwedzi hoyu wanga ndi ṅwedzi wa mabebo nga ḓuvha ḽanga ḽa mabebo vho tou bva mahayani avho vha kuvhangana hafhaḽa Thohoyandou zwifhaṱoni vho renga na khekhe nda rengelwa na mpho vha nyitela na garaṱa havha vhaaluwa kha ri ḓo vha rwela zwanḓa ngoho vhathu khe vhaḽa vho Mutengwe khe vhaḽa vho Nekhambele khe vhaḽa vho Tshilindi nga tshifhinga tshi sa fhedziho mbilu ri tou wana mualuwa muthihi fhedzi vha tou ri ipfhi ḽithihi mavhili vha mbo ḓi vha ri tshi khou pendela ri tshi khou ya kha muhulwane washu wo Madikani. Ndi maṱavhelo vhathetshelesi vha Phalaphala na vhatikedzi ndi maṱavhelo vhathetshelesi vha Phalaphala na vhatikedzi riṋe sa vhalala sa zwi upfhi ri tou ri gaga ndi khou shavha nga vho Sherone vha no pfhi vha fhiwa mbekanyamushumo nyana vha mbo ḓi tou amba tshifhinga tshoṱhe na zwino vhone zwino nṋe ri khou ri upfhi maṋdanga u pfana muthu ndi muthu nga muṅwe muthu vhathu ndi mapfhura vha ḓoliwa ri tshi khou ri nda Phalaphala kha i hule fhedzi tshine nda khou i kadza ndi tsha uri i songo lingana na nḓongo uri a i nga ḓo kona u dzhena nga muṋango fhedzi afho Mutengwe mualuwa muthihi wa mukegulu ngori ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi hoyu vha ri ḽithihi fhedzi ri mbo ḓi livha kha vho Madikani. Masiari vhathu vhoṱhe avha ndi mualuwa vho Tshimangadzo Nekhambele
kha vhathu vhoṱhe vha re afha vho thetshelesa Phalaphala FM ndi vha funa zwone. ro livhuwa nga maanḓa ava ndi vho mmene Tshilindi vhane vha wanala Dzwerani Maimatshena yo we nṋe ri tori ḽavhuna ḽi swika lini ra bvisa vhuludu nga mbekanyamushumo ya vhaaluwa vhashu. ro livhuwa nga maanḓa zwino vhaaluwa vhashu no ri fara baby gele engedzani na tshifhinga mani. ro livhuwa nga maanḓa fhedzi ya muhulwane washu o Madikana vha ri hu na zwiṅwe zwine vhaaluwa vha songo ṱuwa vha si na vhathu ane vha vhaaluwa vho ḓaho vho imela vhaṅwe vhaaluwa ngavho a ri mbo ḓi wana zwenezwo zwiṱukuṱuku vha tshi khou vha ṋekedza i tshi khou tou ri 15 minete fhedzi uri vha kha awara ya 12. Fumi 5 minute uri vha kha awara ya 12. Zwino vhaṅwe vhane vha ri tikedza tshifhinga tshoṱhe vhane vha ri tikedza tshifhinga tshoṱhe ri na mishumo ndi vha lushika still water vho ri ḓisela maḓi na vhone kha ri vha vhandele zwanḓa. Mukwasha wa SABC mukwasha wa SABC vho vha dikana ri khou humbela uri vha ḓise maipfi a ndivhuwo vha posene maipfi kha vhathetshelesi vhashu na kha heino vhege ya mushumo ya Mufaro. Ndi masiari ro livhuwa. Thank you very much to all our supporters, all our stakeholders. Thank you very much to all our newsmakers always making time coming to our radio station to make sure that we feed our listeners with the most important information ever. We really, really appreciate that. This is our gift to you as our listeners, that we listen to the feedback that you give us. We listen to the inputs that you give into our programs, and we believe with this program there's more that we're going to achieve together. I want to take this opportunity also to thank our sponsors, to thank our partners who forever, come when we need support, who forever come when we need guidance in terms of making sure that our programming and our programming mix give the best. As Phalaphala FM, we have one brand promise. And our one brand promise is, over the past 55, 56, 57 years, we've been giving news, we've been giving information that is reputable. We do not want to drop that standard. And the only way we can make sure that we don't drop that standard is if we send our appreciation to you for following our program, for listening to it and giving us input. So it gives us the utmost respect and pleasure that when this kind of changes come, you are able to come and celebrate with us. For that, we say thank you. Thank you so much. Rolibwa nga maanḓa ri ḓo vha wanela na tshitentsi kha vha wane vha hone musanda vhoizani ra tshitanga kha vha wanele shango nga ngeno ngulumbi ndi 13 fhedzi minete uri vha kha awara ya 12 tshifhinga tsha tshi khou gidima ndi khou humbela dzi contributor kana havha vhane vhaḓivhi vhashu ndi khou tou humbela nga u ḓiṱukufhadza vhaḓivhi vhashu vha ḓe nga ngeno phanḓa vhaḓivhi vhashu ndi khou humbela vha ḓe nga ngeno phanḓa zwone zwine vha khou fhiwa maḓi a lushika a sa ḓifhi zwone kha vha khombela vha ḓe nga ngeno phanḓa ndi a zwi ḓivha zwori hafha hu na madokotela vhane vha ri ri khou gidima vhalwadze vho lindela na nṋe arali nda ndo lindela kha mutevhe hu tshi sokou pfhi vho dokotela vhaho nda ndi ḓo ḓivhilela zwino vhaḓivhi vhashu ri khou humbela uri vha ḓe hafha ndo vhona unga vho makulana vho no ṱuwa fhedzi ndi a fulufhela kha musi vha tshe tsini hafha vhaḓivhi vhashu vha ḓe nga hangeno phanḓa vhaḓivhi vhashu vhane ai ri a ḓiphina ngavho mani na vhathetshelesi vha ḓiphina ngavho nga maanḓa nga nḓivho ine vha vha nayo vha khou shuma hafha hu sina na peni ine vha khou fhiwa yone vha khou tou rifha tshifhinga tshavho maṅwe vha nori thoma no imanyana ndi na mulwadze kana ndi na hezwi zwine nda khou ita uri ndi kone u ḓa hafha muyani ndi ambe ndi thuse lushaka ri khou livhuwa nga maanḓa vha tshi khou ri fhaṱela lushaka lwashu ri na zwiṱukuṱuku zwine hei
a ri ḓivhi na uri tori mini fhedziha ri vha ri tshi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa zwine vha khou ri itela zwone ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri tshi vha vhidza kha vha vhaḓivhi vhoṱhe vha re hafha a hu na ane ri tshi mu vhidza ri nṋe ndi ri ndi nga si kone ndi ri vheiwa ni mbadeli vha ya ḓa vha ḓi fha tshifhinga tshoṱhe zwino brand specialist washu khevha ndi vho rendani mulaudzi vha ḓo vha sumbedza zwe vha vha farela zwone zwine vha khou vha ṋekedza zwone ṋamusi nga muthihi nga muthihi ri tou wana luimbo luṱuku zwenezwi vha tshi khou ṋekedziwa mpho hedzi vha hone vho ravele vha ṋekedzane na vhaḓivhi vhashu nga hezwi zwiṱukuṱuku kha vha vhone dzimbilu dzashu sa tshiṱitshi kha vha vhone dzimbilu dzashu sa mbekanyamushumo ya Mufaro uri ri khou ri hai ri a livhuwa na musi ri tshi khokhonya afho miṋangoni yavho vha songo ri valela vha ri hone Thabelo Ṱavhanyanza kha vha khou ri fha luimbo luṱuku ri tshi khou ri a livhuwa kha vhaḓivhi vhashu ri khou livhuwa nga maanḓa hezwi ri a zwiḓivha zwine vha khou ri itela zwone zwine ra khou vha fha zwone a zwi zwa swika na luthihi kha zwine vhone vha khou ri itela zwone fhedziha kha vha vhone mbilu dzashu kha zwenezwo Thabelo Ṱavhanyanza u ḓo vha khou ri fha luimbo lonolo ri tsinisa na u vala ndi a zwiḓivha uri na Rotlasi ono tielela o lindela uri fha mavhalango ya mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali kha ri wane luimbo ri tshi khou ṋekedza vhaḓivhi vhashu zwiṱukuṱuku zwe ra vha farela ṋamusi zwine vha ḓo dzula vha tshi humbula mbekanyamushumo ya Mufaro ngazwo a thi ri kholu luimbo nga Thabelo Ṱavhanyanza vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri ḓo vha ri tsinisa na u pendela wa tshi nga tou tama u tshi khou dzula hafha ḓuvha ḽoṱhe ri tshi khou ḓiphina na havha vhathu vhoṱhe vha re hafha vho ḓaho ṋamusi khathihi na vhathetshelesi vhashu vhane khou tou ṱalela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani Chimbira kubani la gunzi la rufu Atio pibu na uri unane Natungo uchiwa madana na madana
ndikupembedza kaiwe chitsi wanga rolibuesa nga maanḓa thabelo ṱhavhanyedza vha tshipiḓa tsha hei nombeke ya mushumo vhaṅwe vha vhathu vhane ri nga si vhe ra hangwa kana u litsha u vhamba sa vhathu vhane vha tikedza hei nombeke ya mushumo kana vhane vha vha tshipiḓa tsha mbeke ya mushumo ya mufaro vho dokotela ts muligwe mashidumavhi a ri khou kona u vha navho vho meliremi a ri ngo kona u vha navho mashidumavhi fhedziha na vhone ndi tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa tsha mbeke ya mushumo ya mufaro o no tielela rotlas lupenyo nṋe lwa mondo rotlas u itani rotlas Ngene nga maanḓa ndi mulofhanenge una vhathu vhangafho hai ndi vhanga ndi kombela ri songo dzhena kha muya wo lwela vhathu ri songo dzhena kha muya wo lwela vhathu ngori havha ndi vhanga na vhone vha ḓiḓivha uri ndi vhanga fhedzi kha mbeke ya mushumo ya ndi vho ri ya mufaro kha mbeke ya mushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali ṋamusi no farela mini vha ri tshilisa nga luvhilo lwa ndadzi sa lupenyo kha lune na dzula ni khou luamba ndi khou livhuwesa nga maanḓa ropiwa na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ari lavhelesa uri mbeke ya mushumo ya tshiko tsha mafhungo na musi ḓo kanda ngafhi fhungo ḽa u thoma ri ḓo vha ro tou sedza tshoṱhe hafha kha zwine zwo itea ngei tshivhindini tsha ḓoroboni ya vha Johannesburg hune hu na vhathu vhanzhi vhane vho huvhala vhaṅwe vho ri sia zwa tou amba uri mbeke ya mushumo i ḓo tou famba hanefho na kha fhungo ḽine ḽa vha ḽa bola ḽine ḓo itea ngafha mavhunga ri ḓo dzhena khaḽo manzhi ane a vha zwa mitambo maswa na bingiras ri sa hangwi ḓirama yashu minete ya fumi u bva hafhaḽa kha awara ine ya vha yo thoma ropiwa inwi na maḓirama vha hone fhano ni a zwi ḓivha ndi komangana ndi si khou vhona vhathu vha ngeno ro livhuwa nga maanḓa rotlase ri ḓo thielela mbeke ya mushumo ya tshiko ndi livhuwesa nga maanḓa ropiwa ri khou livhuwa nga maanḓa ndi miṱani minete ri vha kha wara ya vhufumi na tshifhinga tshone tshi khou gidima we fhedziha vhathu vha re fhano ri kha ḓi ḓo vha roṱhe lwa tshifhinganyana ngauri hu ḓo vha na zwiṅwe zwiṱukunyana zwine vha ḓo zwi wana zwine tshi tou ri hafu bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili vho tshindane vha hone ri ḓo vha vhona zwenezwino mbeke ya mushumo i ro no i pendela vha hone vha bishopo vho fhaṱiwane roxley maseve vha hone thi khou vhona keyboard fhedzi ri ḓo vhona uri ḓo tou zwi itisa ane vha si khou ḓa na keyboard yavho ri khou livhuwa vhona nga u thetshelesa Phalaphala FM ri khou livhuwa nga maanḓa vhona nga u thetshelesa mbeke ya mushumo ya mufaro ṋamusi mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha a vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a huna no ḓivha zwoṱhe na sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingeta u fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo wa mba matshelo na mba mphanḓa funana nga tshashu kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na ndi khonesa navho nga u tou rali kha ino mbeke ya mushumo ya mufaro tshi ḓo ṱangana matshelo awara ya vhuṱawe swika tshitori awara ya fumi na vhuvhili nga masiari u bva fhai ri livha mafhungoni awara ya vhufumi na vhuvhili o no tielela lupenyo rotlas na lwamondo na mbeke ya mushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali u bva kha nṋe na mubveledzi ntshimanga dzo lezi murovhi na vhashumisani vhoṱhe vho ponso ro shuma zwavhuḓi nga maanḓa khathina rabe masia ri naladza vhathu vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwenezwi ri tshi khou pendela nga u rali ri khou humbela archbishop borabali vha ḓe vha ri valele hono mushumo nga thabelo vha no khou vhona kha zwilo zwa vhudavhidzani ri khou vala hafha muyani phathi ndi yone i khou thoma ngeno zwino ri tshi tou fhedza ri tshi tou fhedza hafha ndi yone phathi i tshi khou thoma hei phathi ino khou ḓai a ri nga isi muyani ndi ya ngeno kha vhane vha vha the richards fhedzi vho nakelela zwone muachi ri khou livhuwa nga maanḓa khou livhuwa uri vha mu ḓi ri valela mushumo uyu nga thabelo mudzimu a vhatonde kha ri banye maṱo mudzimu wa tshilidzi mudzimu wa mbavhalelo khotsi yo luga muṋe wanga ndi khou vhea Phalaphala FM na program ya mufaro phanḓa tshifhaṱuwo tsha vhone ndi tshi khou ri kha i vhe vhone vho tibulaho honono mufaro i vhe vhone tsho fara maanḓa oṱhe ane vha ḓo ri ṋea zwine zwa vha nga ngomu ha mufaro muṋe wanga nṋe ndi khou amba na vhone ndi tshi tenda ndi tshi zwi ḓivha zwo ri vha mudzimu a pfhaho vha mudzimu a vhonaho nga dzina ḽa khotsi na ḽa murano ḽa muya mukhethwa ndi khou fhaṱutshedza inono program ya mufaro amen amen ro livhuwa nga maanḓa ro livhuwesa tshoṱhe matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vho vha tshipiḓa hetshi brown sugar standi o ri farela hange dzi thambo bulugani kha ri mbo ḓi yonesa nga kuimbo kuṱuku ri vhe ri tshi khou livha mafhungoni a awara ya vhufumi na vhuvhili vha songo hangwa kha ri ṱangane matshelo mbeke ya mushumo ito putulwaho ntswa kha vha i thetshelese nga awara ya vhuṱawe swika tshitori awara ya fumi na vhuvhili nga masiari ḓuvha ḽa vhuḓi